begu on internet is wama ya ofra wama no amowro mo to no mo dress to chere wo no enya bibi papi no obedie because what one was the yire kro ntimi ni no obi a ntimi ni ne yire no de ofra internet so ma na no watwe o mo ka. Welcome to the Political Rant with me, the voice right on Ghana 7TVGH. Please like, comment, subscribe, share, turn on the notifications. Right, anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. Yeah, who say begu on internet is wama ya ofra wama no amowro mo to no mo dress to chere wo no enya bibi papi no obedie because what one was the yire kro ntimi ni no obi a ntimi ni ne yire no de ofra internet so ma na no watwe o mo ka o de Ghana sika no o de twetwa o mo ka obeto na Ghana kwa dumsom Ghana kwa hipikimu ena wiase aye de kofo ado ne penifo gini o mo hu si wasa Dr. Mahamudu Bawumia na betimi aboa Ghana man e de Ghana man ya sa ato aso akwasa de na kofo ado ye no ni nyina mo ahunu Ghana fo bi no kwase afo ne nyansa gini na wo ba ma me nya abotra wo ba dede ya wuye ye enipa bi mu nso ma jimi o agofo ado sat nya abotra ma me kasa wodi wata wodi wo matam kakra no wajam de ma no besisesi a agofo ado sat one static cathedral na nya de ketuwa wo e ka ba bua Ghana ma ya binu wajimi enu atu ho enu aya dia enu ade Ghana sika muni ne mo si twa asidi Ghana sika be no be yifri muni ne mo si botom mo hwe nyansa da papa yi ba ya ni so ade ho akase papa yi ba jeje mo ya mo ho abrosamfo na mo ku Ghana mo ho ade si fo mo do mo anu si ne ho na de adwo mo ha ma ya no tumo nka bi de sabi jamfi kwa ade no so sa Ghana sika gu ka mu a wano krofo ba we se ya no wote ho na wo bu krofo gi godu no a wode na no kofifa ne ho gi ni sika cha so wode ma no ne anim na da ko de Yakobon yi ni patoto so a na wa mo anim gu ase na otu nyina da adi wode ma no na yanim what you say papa we wa ye ne ho se wo mo ba be gu Ghana animu ase Dwama hama obegu Ghana ni mu ase oni andisifo eti Ghana fo de mo be kwanko asomu ya boda gro ye campaign se ku adwama hama abufu hia na eba Ghana mu wode dade hia na eba Ghana mu wode moja hia na eba Ghana mu ni nyina mo antena se mete ye accident bi akoyi ni pato agu no enya asam ketwa akufo ade to so accident mo huru bibiem mo ahunu papa wei wanu goja mafia won suro moja won suro she Ghana akwabone anu an so wako anu akwa sabakif ne Burkina Faso fo abegu Ghana m so mo mesa Ghana fo wo mo meto abama no akwa hwie ne papa wei wode nam andisi amawo ya amawo papa enka jeje brothers wantene ho afra mamu onu because nim so onu papa wei no jeje wonu wonya bi ni biem wono so what you say me patron break up where no am gudu anu asi no bi ab enti mo ka kira mo sa Ghana fo mo be kwanko asum mo be kwa mo papa we ya mo de na be su goja mafia mo be kwa mo ya krofo tata ahwe papa wo ya krofo a bai na mo akoyi na bi ma Ghana mu da na mo ntena ho na mbe hu Ghana jollof means me fire na fire okay Toto drivers any taxi drivers no omo ye jibifo omo anko school enti komo ye omo kroko de drum no ma be ka se dumse levi no mo de aba no 1 cedi pe na koma ka se 1 cedi this Ghana de be mo sokoto petrol 1 cedi and no ka se nyehwe and na ye de nyamia se MPP any ba omo no be break me down ama Ghana 14 mufu ehu de we na Mexico me Ghana jollof me na mo 207 marko na mo taxes too me wa Ghana Accra trot na ko Ghana na last year me ko for na me no kato to ni bi the system no la pass nti ni ko na busa me ni boy ba ku din ko na osu na se asa adwuma na ye kakra ne ade ana busa so na petrol sem so no so petrol no de eje bi wo kra na mutim to 6 gallons bi 5 gallons bi 5 and 6 day no be ye adwuma mo no beto enti ni busa wo se wo ye trot driver na day bia auto petrol 1 gallon se 1 cedi na that's why a day bia auto petrol 1 gallon Mahama ajo 4 cedis 50 pesos and it's auto 5 latest and that's auto 4 latest ya kakudisika ide wajo bro 20 cedis sa ye trot drivers ye dwuma bi okwa ebi kwa ye dwuma Monday to Monday ebi ye dwuma Monday to Monday ebi so ye dwuma Monday to Saturday
In the 6 days, in calculate, say 20 a week, people, what do more than 2 million. Just 1 week, people, 1 week pay. And what you say, we a taxi driver, so let's auto 5 gallons. What do more than 200? Sa afe. Physical Yama Mahama. Now, me busao say, question me say, me Ghana before say, Ubeto lighting. Utua cancer, Utua light in a car, and sana is light in a mom. Inti mina me be to me light me tua kan na se ka bi da ho a wo no be ka kire me se ka da ho nti mi fa me sika e me tua kan na se obi aye no store na ko na oton na ade ma wa na oton uto ade no wi a ade ti na ko store wa na nipa na ka kire se store na nyima na obeto ye no me de kanti bua me na me tua ka what bi da what bi wi asipenda se mi na me wi asipenda se mi na me. The next time I buy an worker, say, Stone my book anti me begigi, one bottle, the more who is Nessicanam Yakutuaka. What be that? What be that? Now, may say, Yamine Tuomoka, a kufu di a ye levy by. Gomoka saya, ya, sadinum and gun of whom say, I didn't add it and time, it be see that. And let Yawuji just that. So we see Abosumi within 20 week beyond 20 1 day beyond 2027. Bosumi what did more than 10 million. Bosumi taxi driver back there and at total driver back there. Says it can what you feel in the same. And will be another or yet 10 million. What in the 10 cities? Why in a crumb for? Why in a crumb for? Ghana for ye catch them all. Say, Mahama, oh no, no dead. Rob him to Peter to pay Paul. And what ye as a seal or the Abba Thomason. Ye live in yet, we ye for. Maybe, who come videos, man? Ye who catch them will say, ye live in when ye pay what the another tax paper over 20 for and a drew one. And a drew one. Say, so was signing. And Jakase from Monday going and answer from next week going. Omo beka se mun starting tua. Na me ho. Yes, you are and tekuma na satana se mu entekuma ntena se mu. Yi levi eba ya mo kan a NDP before man netena mu and no more position no. Sabi ne beto am Ghana from be din we say the match chiro mo se gumachi. O match chiro mo se gumachi because until 4 years no Ghana ni bi eni ano. Eti no omo de omo nkoso MPP buy no. Who say first time no or the levy buy. First time no one said have tax bia said our system. Second time mo di ye levy buy and on e be 2 years am ya to aba and on di levy buy just 6 months. 6 months pa wura abem. Wakukuru e ka we the man Ghana for 6 months you. Na mi busa wo mo catch us petrol ni 1 gallon. Obi a war parliament 275 parliamentarians no obi no to petrol Ghana omuji coupon every month omuji coupon na di bibi entwa me say omu tete so mo get friends Jennifer koto petrol na wo menu etimamu na ye ka se na kire say bema hwe ye ti kuma say no ye ti na twa tax wo sane speaker ko Ghana remittance ko Ghana no ye kasika munye firi munye sika ketwa nti se obi betena so ne so pesu train pass ni pa jimia wo si yi levinye ye twa wani ade wo kofa ba kwa de service be kum nipa e na wo no fi se toto drivers ne ayifo no wo mu na yisu petrol mo de bia de ye duma nti wo mo de wo ma anko school nti wo be da wo ka se man city pe na ade atoso nan ka se MPP for me break ade ne down ama manfo ho o e 1 city pe no toto driver ni say 1 city pe 1 liter bia kotoa ba kope and now the 10 cities atoso into 1 gallon 4.5 liters into we divide there 4 cities 50 pesos per 1 gallon obi to 5 gallons wa say na odi amano